Dang kobra. Ini berku? Bah, lebih bersih kibe. Belum tangan mi bay. Ngubus lu. On, saya mau sini natari din. Mau bus mada. Kan gitu karana sih. Begini. Tak mau nih. Yo. Gendang. Di mana nih? Ini. Wah, ini lopi tanggurung nih. Mana perak? Tunjuk nih. Ini. Pedele tutuki. Hah? Pedele. Pedele. Pola lari? Lari. Lari. Nang bocori? Mulus musir baga kim. Hah? Mulus do kulitnya baga niku. Kepala na. Mana sakili mata na? Kepala na. Tandaro bolo ko pra, tandaro bundang. Urus di mana? Bundang. Mulus dalam nih bulu godang. Ini apa tuh butuh? Sambil manen dapat ular gendang. Kintambul. Bukit ai, bukiti. Tang bukas narne viring mana? Itu nggo irahang. Ira pelacak. Jadi may binuto. Yo ti gulubang ni geling. Aha. Terkalur do. Tang maksud tudang pula begas tutor hula sajok kalau tangarong. Masih di nang sahos sekian. Hah? Harga tu? Iya. Rugi 5 juta mana? Aing 50.000. Mengantar hidup pe. Miak ngaim. Sekitar 3 kilo. Ini yang dicari-cari peminim tuak. Ya ditambul. Dapat ular gondang. Berwarna batik. Sangat cantik.